Анда месе, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү силердин жаңы жылдык мааракеңиздин алдында кутуктай турган Улуттук филармониянын ак таңдай акындары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Амантай Кутманалиев жана Аалы Тоткочовдор. Assalamu alaikum dың amansыңар бұң ағайын. Атадан қалған салт менен, ақындан қалған нарық белен, адегенден алиним амандашып алайын. Рұқсат берсең шакирдің ішіне саламдашып алайын. Қандай елдер келді екен, анан қапталдым барын қарайын. Keçekiden göppeken, tört tarafı töppeken, sanыңарды санайын. Elüge çıkıp kalsamdan inilermenen kişine ırdaşkanға жарайын. Қарап тұрсам туғандара, бұл өнерді сүйген ел келді. 3 күнден бері қарата қарачы қаланын içi термелді. Баяғын ырдап жүрген елеле, ырдабай койбойм дегеле. Қарап тұрсам қарачы қашымдағы барысы, өнер сүйген көрарман өздері келіп тоқалышы. Өнер постордың өзгөчө мындан уғылып жата той дауышы. Мұнан Ақмарал тоу биледі, Ақмарал тоу жақында туғандар аралап келді дүйнөнө. Өзгөчөң өткөн жыл жаман болгон жок, акындын ушулда сүйлөмө. Өзгөчө филармонияң өткөн ушул күндөрү. Мынан Айтматовдун 90 жыл белгиледиң абыдан. Анда да калың элдерим келди дедиң абыдан. Айтматов чыгармаларын аткарганда кээ батуктук жашы карыдан. Анкелимдин себебин Айтматовдун сөзүнүн ар жактан экен тереңе. Кара сөздүн өзгөчө каймакчы кептиңдай чебери. Ойлоп олтурсаң андайды Кудай беребе. Дүйнөгө чыккан атабыса чиркин ай экинчи жолу келеби. Эмиң Айтматов десем карачы, баалаган кыргыз элимсиң. Кыргыздын дүйнөгө аты чыгышын каалаган кыргыз элимсиң. Ылайым эле жаш балдар Айтматов жазган сөзүнөн ар убакта берилсин. Болбосоң элдин ичинде кээ бир жаштар жүрбөйбү? Айтматовду билбеген Сыдыкбеков ким десе, Сыдыкбеков ким деген? Ералиев ким десе, эсине такыр илбеген. Жусуевду ким десе, түшүнө дагы кирбеген. Ошондуктан туғандар өзүбүздүн өнөрдү залкарды баалай жүрөлү. Кыргыз кылган кыргызды кечеки чалкарды баалай жүрөлү. Аруак көзүң өтсө да аларды дайым сүйөлү. Алар эгер билбей калганга агалар кээде күнөөлүү деген себебим жаштарга ошол айталы. Тарбия берип айсаба, элге жетсе гана кей атабыздын нарсаба. Адам болуу кыйын деп, адам болгон быйыл деп, адамды кулуу жыйын деп айтып кеткен атабыз. Аныдан айтып жатабыз, эми келе жатат жаңы жыл. Мындан да жакшы жол болсун, мындан да жакшы ой болсун. Жаңы жылда да элимде тугандар жаркырап жайнап той болсун. Мына көчмөн ойыны жакында өткөнүн барын билдиңер. Дүйнөгө ошол кабары жеткенин анын билдиңер. Өзүбүздүн Максуттун уулуң Алтынбек режиссерлуктан алтын деп
Bağlaştı Kırgız halkımız, köçmenді qanday koygonun qalaştı Kırgız halkımız. Ar bir kılgan emgegin alıştı Kırgız halkımız. Ey batasın beri vaya vaya salıştı Kırgız halkımız. Tündük düştük türülüp he kırçın degen jayloga barıştı Kırgız mağa halkımız. Keçeň ısık köldün mekene, jeň ısık köldün ordosa, oşonda çoyun jıyım boldu tuğandar. Uluttu koyun gökbere, bardı koyun jaq gestere, bardı oşol tarmaga, oşol жерде болгону Kırgızım boldun oljolu. Emi gele jatkan tuğandar kara giyik deyt eken, kara giyik degene kiyik jüret biyikte, Kırgız jüret biyikte. Ar wagtda çınında biyiktik jaraşat eken jigitke kanday deysin tuğandar. Keler jil jagın oşonday jakşı bolsa dep dileyim, başыңыздарга ardayım bakты bolsa dep dileyim. Ar birer üy bülölük jaşoňar tuğandar taatlı bolsa dep dileyim. Hudaý taalam ömürge daima sakçı bolsa dep dileyim. Bu siz uşul konsertke bayke kimdin atынан geldiniz? Kırgızbay Osmanov berçüň atçottu. Siz özüňüz ele verdiniz. Jar kaptalga Kırgızbay baykem sisti tarttıbı. Filarmoniyanın atçotun normalni berip koyucu dep kulağınızgan ayttıbı. Bule közü birdey soğ emes. Bürok silergen alı jo emes. Kırgızbay degen derektir. Kiçinen eldin gözünçe maktap koyuş gerektir. Maktap koysok jumuştan normalni ad gul berettir. Bürok maktaganda emine, men maktabayım gayra jamandayım. Maktagan menem bari bir şefterden payda tavalbayım. Suransam dele bari bir kanikul bulardan alalbayım. Kırgızbay bolso murutçan, özü bul Kırgız ulutçan. Arapbaydım balası Kırgızbay eken karaçı. Hazır filarmoniyaga gelgende bizdey bolgon artistlerden tınçıvay jatat sanası. Özü dağın uqtabayt, özgölördü dağın uqtatbayt. Üyünde geçke tınç jatbayt. Gündüzü çalıp çakırat, tündüzü çalıp çakırat. Ört çıkıp ketpesin o kokuy, baskıla dep bakırat. Koku elden murun gelem dep, jamaktayım dep tögüm dep. Irçılar dağı şaşılat, eldir dağı filarmoniyaga batpay kaldı tapırap. Uşunun barın emes be, ağım gektim belgisi. Kalkına günü tünde ve kızmatın kılat her kişi. Emimen oncağımdı karayan, birinçin aman tayday baykemden eski sözden salayın. O baykem bayke biz, bakılda baygan tebiz. Canatan beri karata, Kırgızga kurup tamaşa. Eski yıldan başladın, Sıdık Bekov'tu baş kılıp, kıyılasın sanap taşladın. Aman taybayke baykasam, geremet eken aytkanın. Timele salmağı saydın taşınday, salmak duvar bir saptarın. Bürok açığın aytçı canale kağız karmap, jürdelen uşulardı kança günde jattadın. Yemimen akın katarı el gülsün dep jatamın, kurbu kurdaş koşuldap, ten gülsün dep jatamın. Ey Şakir timele alı je geldim deyt mında jetelep. Ova siz tögüp jürgön malda men bala bolçum eselek. Eski yıl getti it yılı, bürok eski akınlar getelek. Uşular getbegeninin ayınan kiyinki baldar öselek. Murunku çıkkan kulaktan kiyinki müyüz aşat deçele. Kiyinki çıkçu müyüz törgö mümkünçülük çok eçele. El üyden aşıp geçse de dağ elen ırdayt geçede. Je жаңы жыл болот экен деп жаркылдап күлүп барбапсыз. Жаңы жыл деп ийиңизге жалтырак тагып албапсыз.
Баягы эле эски калпан чапан менен элге келип сайрапсыз. О, Амантай байкем бары бир, алы менен жаны бир. Сахнада келип ырдаса, жамагы бир, ыры бир. Айтышка келип чырдаса, илгертен бери чыры бир. Бирок Амантай байкем ай, бакылдабай кантемай, жакыным деп жатамын. Сахнада бир ырдап, акыным деп жатамын. Эми мен маңдайымды карайын, ага тууган эл келди, амандашып алайын. Санатымдай таң электе, саламдашып алайын. Жашым менен топтолуп, кары келген турбайбы? Жаңы жылды тоссок деп, бары келген турбайбы? Арасында 4-5 тили буруу окшойт могу жерде сары келген турбайбы? Аларды кошуп ырдайда, өнөрүбүздү баалаган. Булардан акыл эс жатат, түшүнбөсө да тиктеген, көздөрүндө кеп жатат. Ырымды которуп бере албай, жанында тумакчан турган байкебиз ичинен сана жеп жатат. Это чё за песня? 2 раза ударит, полчаса кричит деп жатат. У нас такой обычай, что вижу и топаю, көргөнүмдү ырдаймын. Аралап мында бауырлар, келгениңди ырдаймын. Келгенден соң силерге эринип карап турбаймын. Эми жаңы жыл келди, жаңырып тосолу дейбиз, жабылып, тоссок дагы келет да, тоспосок да келет да. Бирок жаңы жылды көрсөткөн бул өмүр деген Кудайдан бир берилген белек да. Жаңы жылдын алдында жолугушуу эл менен бу концерт деген себеп да. Анда эмесе калайык, көргөндүң ырга салалык. Эски жылда не болду? Эски жылда ыр болду, арасында чыр болду, анча мынча сый болду. Кээ бир бийлик тараптан басып кетти деп жатат, бирин алда сатып кетти деп жатат. Оң жагың деле саясат, сол жагың деле саясат. Саясат деген сасык иш, ага кирген адам адашат. Бирок саясат менен ишим жок, саясаттын ичинде таанышым жок, кишим жок. Саясаттын ыры менен айтайын деген дитим жок. Мага үчүн мына силерде элим кымбат эмеспи? Ысык көлгөң окшогон көлүм кымбат эмеспи? Сатылбасын коңшуга жерим кымбат эмеспи? Ал анткени кыргыз деген тегим кымбат эмеспи? Жаңырган жаңы жылында ачыгын айтсам чынында, тилегим айтсам ырымда. Жамандык деген тыш болсун, жакшылыктар жыш болсун. Бала күткөн үйлөрдүн эшигинин алдында майда чүйдө бут толсун. Ошондо тапкан балдарыңар мурунуңарга жыт болсун. Жаңы жылда тилерим алкым деген тыш болсун, калкым деген жыш болсун, кулкун деген тыш болсун, журтум деген жыш болсун, элим деген жыш болсун да жемим деген тыш болсун. Жан дилден айтам куттуктоо, жаңы жылыңар кут болсун. Ал эми биякта таланттуунун баары бар, жашы да бар, кары бар. Аларда келип ырдасын агайын, тууган кабылал. Болбосоң аларга бербей кезекте, бакылдай берсе силерге Амантай менен алыңар кезекти бербей койду деп башка артисттер таарынар. Анда эмесең Амантай, мен болсо бияка кетейин, Асис байке ары бар. Силерге айтар эмемки жылы кезиккенче барыңар, аман калыңар. Кийинкилер ырдашсын агайын, тууган жыргашсын, ак бата болсун биз үчүн. Эгердең арзыса колду чабыңар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Амантай Кутманалиев жана Алы Тоткочовдор ак таңдай акындар.